Palemene tu ti los fulu isi to nga pisupu ya ta so tele lo tu lango ye e o ye ling se kulo ya le ho la o fa rongo I me a tu ai ya tele ta foi na usi le fia me wala mai a me se pa uma moema ya ti tau ona ye fu fonga la o fiong o ye malu se anga ya me se tau na ye tono press control board me si board nga ye inga e fu ai ya ta to lo ya a wa ya la na fa tau me ya o tupe maua ma tau ma le available ia ma le falo lava aftai alo faftai ia tu la no lo fiona le minska fa wa we la usano tari foi tau aftai atu I la fiona le fonfitalai ia maria fenoa le minska lo tu la ma tai tai malo tu la no lo fiona parmia fai si onga le tau pule wo e fa tuanga le fiona le minsta so e fu maloloina o le vai fo o le tulanga lea tunga luai sui tulanga leu tato o i ngase o le tunu en si fia le tu nama se laina sulua miliona le tato tupele fa aru tausanga uma OVC program a le lifo ngase o fa mai le pisi toto maulunga suka fatu ate puta liba e mafua mai I tau mamafa o le tau te tau mamafai. E le fo isa no le fionga le midi minista I le tā ua le mere nei. O lo usoi fo maloloina. O le nai o lava au. Pei tai o le tūlai mai o le tātou fai ngā malo. O le tau tue la langa nei le amana tātou pēla o fionga le minista le tātou prevention program. Le ana sa no mai nei le sui o fale ata tolu. Lua afe sutasi. Sa wale pule siri le fale mai te mina ya te awa o fonfetalai pe faina matal por Palemene a matal Palemene sa fai ngole spako sa moa healthy living sa lo polale Lautele na mato tu la ya to fata si el Palemene ato e faini vai fa fai o au sa te fono e mato o mai amal te le tu ngai o te le tu ngai le fionga ya honorable Paru sa lue wha pore lua, le ala ma le maanga umalea. O se matua I tala inga na matua I matau tia I le wha I tia la I lalo mea, o na wo take, a onga. So I fua maloloina, matua atu e lima whale a onga matua pala vivia, matua atu loe mo tae pa u malta matiti le floor whanga whare lua. E so anna na whai unga tapuni whale a onga na. Mato atu I tuai si umu I palalau e matau tia le mela iei whale le taua. Mato atu I tuana I e matau tia. Tu lou lava le taua tapuni e foi palalau tapuni a tuana. E mato atu lau le taua langa matana tire le melea. O mato atu isi whale iaonga. Le ta tia male ato lau fau te tonu le whale aonga. O toilet sa tamaiti. Male ato maa. E lei tau mua alo le Palemene le mato mai lo fai mato ripoti. Tapuni o mai la onga na lima onga tapuni le melna. O le fua wa aia na mai le melna, o a matala na fete na ia o le fonga fete lai. Ma le pulenga fal malo, a me wa ia le malo, wa ia le Palemene, I ngā luenga al fonga fatonu, al pule fatonu. Ia malo si anga no ai le Palemene, it's a mandate of the National Hospital. Atu lo mandate al fo mai, so fo malo loina e le feta vita puni lo, e lanta puni. O le mele leina maua mai na lima fale a onga, tai 5 miliona na fai ai. Ai fai ai tua I fale vao, fai ai palalaua, fai ai manono, fai ai oi nu o fiu. Ia malesi a onga 5 miliona I fale a onga tasi. Na whana nau mai nai le matou sa I linga mal fautuanga na mai. O le tūlanga sa o lawa, o le fautua ino matua, eva aita maiti I mea te tau na tau ma mawhai. A vese sai mini, a vese menga oa, a vese miki miki, a vese me sumadi, a ve ese uma mea. O lea a fia ila lato soi fua manoloina. Ma le lua fe su tasi te mina, se furu, le la lusu tau sanga. Mai mauela. Pe ana wha wau mai e o mai te mina nei. Se manu wa te le si itianga, o le suinga, o le sistema o le tau ma mawha ta mi tiao.
O le mātou kurupu whona, na sa wali ma ave ia mo fruit trees. E to tō mai to tonu lo toa, lai o la, ai ai ana ia onga lai, e o lai mena na, o le whanau nau te inga. Ina ia tutu whaatasi, le Palemene o Samoa, e promote la mera. Mai o te tua lalo atu I lau fionga le whonga whetalai. Ia, o te lo se me te tau na whai. E o ai ngā o komiti wha Palemene a wanoa. Ia, mātou te o, a sa mātou sa vali whaatasi ma le minista o le. So I fo malolo ina na teimi, e fionga atu I tama. Ai na ala na taofi, ua taofi. O na whai mai, awane ia I al Palemene. I ngā luenga le whono whaton. Ia le lau tato bai le, o tō nei lau tato bai atu lau. O I ta meiti se furu mo tupu tau sanga. Lau te masingi wha makoko. Non-communicable diseases. E ta tau o na matua pui puia. Le system mua whanau uma nei aonga. Le tau mwhai fō atu nei. Nona lua. Ma fu anga tonu wale nao le nau nau tato malo. E whaile tato porkalame leo mea ai te tonu aonga. Ai Paulo le awala. Tato te tue whaafo I ele tau ma mawha ta meiti. I mea soifua maloloina. Ea mau te talo atu pēr le tātou Palemene o lea maua lea wanoa. Ma e paufole le teimi na matua I tutu whaatasi a ilo teimi whaafonga vetelaiti. Se wale koe pisa kere le kua ngai. O makua mako ngalu, o e whaakasi le mea lea, o le whamau tuina le, le whamau moe lea. O to talo tu e lau whionga le whangu telai. E pēr kong koe whain mena. Ka whia whia lau la valo lau, ridai o maleo so ngor social media ma. Ke le kala se I kau whai mai. Ai atonu o sesi mafuanga le leilea. E toi fotua I el mele o le Palemene. O le Palemene. O le whono whatonu. O le latom ta whai. O le ngarue ino mana onga umai sauno ma I ele Palemene o le tunu. O sa utue so ni atu le male. Whamea malama le tau o le. Tau pulen sauno I ele fionga le sui malo. Whaleta. Maro lava sauno le fionga le teitai. Ia tima inga lava o tau sio so I fua malorina si tatu o tunu. Tu lai mai lo fionga minsta fa o au lau sauna. Fa te atu I lau fionga le whomftelai mo le amnoa. Fa o I fo ia si tali al malo ala le mātoumtanga luenga. O mai se whamtalanga e tu sai ma le I le mātou lava mtanga luenga. Mai o mātou mai tauina. E le ai lava se awala e vave ai ona fo ia le whawhita uli lau fionga le whomftelai. O lewa I eita tō whono whawai lima sumatasi. Le lima sumatasi lea, o le iai uma I tātou I tono le tātou mauta whono. Ia le ngata I lea o tūla toa o le tātou whono whawai taitasi. Ia whapea fo ia awaluma, ia e maise ia tinam tamaitai. E whaingofi e ai o na awele tala lea. E le ngata I whamarustino e whai tutonu whono whawai. Ia e whai e fōi ia au onga whapitoa a tātou fō mai mtau soifua mai la tō e whapitoa le tau mawha. Ma au tau ina ai ia le komiti, ia whaatasi mai la tō e maualewa no e tuwha ina tuailea tala lei. Ia e whapea fōi o na mauaile wahenga lena o whamtala ina mua. O lewa iai ia nisi o komiti e anga ia tu I nu taitasi, ia mawhaia la tō screening fōi le fuaile toto ma le ia whaatasi ai marisuka a maua I la toua matua tautia maua lunga. Ia ona referrale le fo mai ma tau soifua. Ia ona whaile e stonga whitinga vave. E whai titi ai wha mai le pisi. E o le tūlanga le nā. Ia o te loa lamlam whai uia se wha mtalanga le nei fōi mtanga luenga. Ai o te loa le fuwhanga le malo lewa I ai le tātou mtanga luenga fō e ta ua a inga banga whasota. A inga o le mutua tāua o a inga o wala fo ia e mawhai o na fusi mai whau o malo I le au ina le tau mawha o le inu ma le mawha u whau le lei le ngata I lea o le fo ia inisi e kale si e whaila tua fia whale a inga wha malosi I e tātou a inga tala noa I whanau wha malosi I le o ina le poto salalau ai sili ai le au penga sili na whaima tātou toa o le tuspa ia lea I tutonu o a inga whai mai ia se tasi o perfeta no u whai tau ilan tusi I a velo ainga o se tamai langi I le neila lo langi. Ma o se quote e pele lo ma fau. A wau a putia u se o tamai ainga. I o tal tonu. A u le o le langi. A le o le langi I ale le ainga le fau tonu lau langi. Ma o se lu I foi na mo tātou ina ia mautinoa.
e avel tātou wha mo i ainga. Tūsa lawa pe tātou te pisi, e te tauna tātou tuwha atu. Ma ia vei tātou mamaro i tono tātou whanau tātou whanau, usom tu whawhini. Ona le pine lea, ai sao lea nganga tātou te whai infa taunu ina ia tātou ngaruenga. Ia, o te whaftaitele atu lo i le mātomtanga luenga i le fionga i le whatong sili, ai whapefo ia le whamalu o lo i toa whaalo lātou ngā lue, ia, ai mese fo ia lātou pule sili langolango. Ai sili no whaftai atu i fo mai mtau soifua. Ia, langona lava le whanono i nisi taimi o le telefo i o tāla i whai ina ia tātou fo mai. Ia, mese tau soifua, sao le lei lava pe a whai whata mala le lātou, alo ino le lātou, foi pangalea, they are human. Iai foi taimi ngata ai le lātou ma losi ma le lātou ata mai, e le o lātou foi ni robots. E o lātou langona, e o lātou ainga tausi, e iai foi lātou mtua tausi, iai foi whanau, ia, ai mātou te talo atu fo mai mtau soifua, a mai alau foi tātou foi whatasi ai, a wasa manui o Samoa nei, malua ia e maua se vi ingo le tua, whaftai atu fo i so se mtata o whau i tonu o le mtanga luenga o soifua malolo ina, o le aso tona i lena te atu nei, sa whaise whaunga tele lava i Brisbane, o se tasi o vaenga o loo taitaina pe o vea o le Minster, o le OUM po le Oceana University of Medicine. E to lua alo sa moa mau te iloa po o se tasi o whaipule ona, se tasi o alo whaftai tele lava, wha au penga ina o alo nei o sa moa, ua mawhai o na pale atu i se whailonga mawalunga, mai le wha unga mo i lava o tātou i ono l'universite, e tele atu ai tamaiti Australia, sifun maluan wha uai, so atu ai ma New Zealand, so atu ai ma Amerika, ma iai fo i ma se tasi atu no uangalu i atia, ai to lua sa moa na wha uai, o mai o te whaftai tele atu lava, i le fo i mtanga luenga o lo pule ai, ia se tasi o professor o tātou atu no, le afionga ia a siata sa tu pai te aviali. Ia, whaftai tele ma lo le toa, a wā fo i lo wālo foe, o mawhai na tātou mawai ia fo mai so swani, i le mativo le tātou atu no, i ia vaenga. O te whaftai atu fo i le sunga ia mulpola, o ia leo lo tai muai, i le tātou whale wha matoto, tau mawhai lava leta maali i malana ia fo i vaenga, e tau mawhai a puti le avanoa, ona mana tua fo, i tele o tātou ainga au tō waa mai Amerika Samoa, New Zealand, Australia, ma o nei fo i tai au, ni sulu whai atu fo i se tasi o ainga, fia maua se avanoa e wha mai le toto, mana tua fo, o lawa iei polo kalame a le fionga a mulipola ma le la tō fo i vaenga e tusa ma le whatu ainga tausi, ai lem whain tātou te ena o tātou tangata au tō waa mai, mai tau mwhai e fsoswani ai, wha malo le fsoswani, wha malo ni mau lau sisila, le fōua e whina tu e wha popo, i nisi no fōa, awar wha matoto il tātou moteli sa la whai, ia, ai a tele tātou wha malustino, a le leil tātou tau mafa, i o la whai tia lava, i a lea fōi tōtu ngalo, i ai tātou atu no, wha mo mai leo se wha mtalanga, o te ole atu, wha mo le mole seven noa, wha ia tu isin tala si o mātou fōi tu malo. Ia, lau tu malonga ngai maunga numera tasi, mai whale niu, whale whatu se i pā, ia fōi, ia pualoa, ia, whape fōi, ia, mai tutu, mātou te whape atu, le pa ia o ainga, le ainga sa tuala, ma le ainga sa pesta, ia, e teinane fōi, tapa au mainga, ia, whape fōi le mamalu ia te oesa le aula, ia, whape fōi le mamalu le sa mulianga, whapea ia, i le whale a ana, ua whamalo le tapuai, ia ua fōi ia le tūlai mai e whaia, lo leo vai vai, ma whonga tau moli moli, ia ma le malu o le tātou i tūmalo, a wā ia se manuia o Samoa, le ngata mo nei, tai au malua. Tai tonu lava ana le se anoa la o tau tapu inga malu, se manua mātou te le maua le nei ava noa e wha leo ina ai, ia le tātou wha moe moe, o te whaftai tele atu fōi ta maa whale nganga, le sunga le toi ina o le mātou lava pulenga, le sunga ia pāle mia tau li ili. I o ia fōi lea ua pale mai ua vea ma tai fono au o le tatu e kalesia e whakasa. Whaftai e lei tupu mua le mea le mātou tu malo, ua e se ei mai, o no le talo ma anapongi matuina atu i le tua tai ala ina o lo tatu watunu. Le ngata i Samoa nei, ai whapea fōi atunu mau, whapea nā fōi sunga i whawhenga taulangi,
patele ia whapefoi e pikopo, sunga i whai au, whamalo, ana le se noa lau tau talo, se manue le maua se whamnianga pe on tato iai i le nei vai tau. Lau whionga te whangwhitalai, no o mai le whamuri se ai se whamtalanga, se whamaisenga, ono le usu ngā whono le whetalainga i alo posu se osi. O le na mawa waalua, o lau ave tā vale. O ia na tū mai i so se taimi o te mo miai le so soan, ma na tū ma lo se po i le whainga palota nei se mawai atu nei, ma toe toea au le tau vai, o na o le tūlanga whawhamasinonga. Ai na tū lai mai le uso, tū lau swafa lufi po, ma so soan. Whamase atu le tua, i le tau Siapo le upu ma le nofo halo, ia mai se le tina whawavau, whapea foi i le ainga atoa, e pei foi na tātou whono i ana po, i anga leile tua, toe aso le uso, ia, maua pei tātou le mau mai le tua, o lo woti, o lo manu ia lea, ina i tātou whanono manu, e maua i tātou le fia fia o le i. E le ngata i leo le tuu malo i le stasi o tamali o se mātou no, ia le fionga ia mtaafa, ia mātou te whapea atu, lau fionga patu, ia male ainga li i le whaltua, whapea le ainga atoa, whamaise le tua a o lo whaile oli o sanga i le nei fo i tuaso, o wana o le tua e maua i tātou, ia le whamawhanwhananga. Ia whata i leo mo so mātou leo. Lau whionga te whangtalai malu le, whono uso Samoa, poto tau taia sena nātu iam. La fo i sota nau nau tele, ia tau apa e masu isu i limu. Whapea atu lea. Ia, o le ase mātou tala u le tau tamali i lau tau whawhonganga i le ngata le malu nei ai mai se Samoa lo whawhongfonga mai. Ia, toi a maia upu le tamalo sa le au le toi fo i maia. Alofa mai le tua, mawalo soifua, ia mai se le Palemene nei. Tātou te alo i luma wasa manuia o Samoa, au se vi ingo le tua, soifua. Ia, o longo whawatu i mauta, le saunuanga mātanga o fia, lau whionga le ministar soifua maloloina. Whamalo atu na fua malor ta pena, i waloa fo le taimi o e tutulai. Ia e tari fo i tau nisi o finangalo sa la ngā le mauta ui o lea, malor ta pena whawhine to anga tulou ngangana le fua. Whamanuia fo i le tua, ofisa sili o le mtanga luenga, i le whaingo fia le mtanga luenga, te le mtanga luenga. Mautou uma o tupu matamali o lea tunu, o loutou ngā lulu e puna wa i le au ma le po, whamanuia le atua lau whionga le minsta ma le matanga luenga, i outou whaiva lo filima e tau tua i tātou atunu. Ia o le ase e mai tātou ngā luenga. Lau whionga le whonga whitalai. Ia o le mai ta watu le tula e mai sui o ale i pata i tu pai lalo, ia. Ia, pamari atu i lau whionga sa whatatasi i mai ale launga le whionga le minsta. Ona whai ilo sa ufa whitai leanga ese le awala na aveia lau. Tarsanga i whionga i minsta. E lau whionga, nana ufa whitai e tu sa o. O na ono ia le awala fo e whaingo fie o le whapepa. O tarsanga, lau whionga na an whawhitai. Whawhitai lau whionga ni minsta le talia o le. Tarsanga fo i nā watu. E te nana la vea mai tonu au tali whapena fo i la whionga le rifo mai. Sa whapena fo i nā wala atu whapena le tarsanga netu malo. Whamalo whawhitai. O la ua te talo mananga tumur whaalo alo i lau whionga ni minsta o. So i fua malolo ina. Le vaenga o lau saunuanga lea e se vaenga o lau saunuanga. E au mai e ave wha alu i lunga tātou media. E tu iai mai maseata mai fale whamatoto. E tu whatasi mai saunuanga le na saunua ila whionga ni minsta. Na wha alau loa la ia tasi na awala e fsosoani malosi i tātou. Whale i mota whamatoto. Marenganga whaftai, whamanuia le toa ila o whionga i lua whionga i minsta. Tu sa lea mana i o le tāsanga whaftai. Ia, ma lo whaftai ale i pata i tu pai lalo, lo whaalo mai lau whionga minsta. Ia o tatu nau lava i nei mea ina ia whasaoina ni soifua ea whaina mai whamai le pisi. Ai ma lo whaftai lau whionga le soifoi. Nisi fo awala e whao o atu adi whanonga le tu malo tulo. Ia o whapepa mtu inatu le minsta o le mtanga luenga. Ia o se e mai tato ngā luenga, i le minsta o le mtanga luenga o tupe maua le tato malo. Tu lai mai alau whionga le minsta. Sa unoa nisi vaenga sa whaer mota. Laua whionga le whongwhetalai, ia whaftai mo loa manoa. Au te mua no whatulau le pai o le mota.
o le mota whautangatangi Samoa, e sa i lele tō whā ma le manui o Samoa, nei mātai au. O la o le toe solipoina leo ne peo la tiu whatai senga, la tiu pa ia sausaunga wa Samoa. Lea wa mpui lau mea i le vasa, wa le foe ua whaalepa re saa tau tai alii, wa le wa tu lima tu whala le lupe sa whale, wa le atu whalau o tupu. No whapera samtalanga la wa whionga whawhitalai, o te whātula watu le pai al mota nei, whātula watu la wa whionga whawhitalai, whamalo mo tātou Fonotaga, whawhtai le tai mātanga o whio le tātou Fonotaga, ia o lo mātanga o whie me uma peona mo le mawina. Whatalofa whailo whionga le sui whawhitalai, ia mese whailo whionga li Palemene, whatalofa atu, sai foi ma le matanga o whie o ngā solonga o le tātou Fonotaga, ai mese le taitaina o le malo. Whatalofa whailo whionga le sui Palemene, po lo whionga le nisi tāo tupe, whaftai mo le ngā luenga, leo lo tātou mo le mawina, i le talo whaatau le tupe, luafi luono, luafi luafitu. Whaftai i le whaingo whiela o tō ngā luenga, ma le whionga i le te maitai pule, ai mese lo fisa mamalu o tupe Samoa, i le matanga o whio le ngā luenga, peona tātou mo le mawina, whamalo on sai, i le whamalo fo le tau atai, i le whaingo whiela ngā luenga, sa o tō whi taitunga ai. I whatarofa fo i minsta o le kapeneta, ai mese fo i minsta lango lango. I le tua le malu, i la o whionga le taitai o le tuangai, e mese fo le whionga le sui taitai, i e whapea whaipule umo le mota, wa tatu iai nei, i a walawa le usunga fono le Palemene. Ia, whapea fo whatalo whatu i la o whionga le whailautusi, e mese fo le sui whailautusi ma le mamalu o lau whainga luenga le fono, whaftai le ngā luenga o lo tau whitaitunga ai, i a walawa le solonga le lei ma le manuia le Fonotaga Samoa. Ia whatalo what fo i pule ma sui pule, ia o tātou mtanga luenga, ia lo umala mawina nei Fonotaga e mese o whala po pitonga le malo, ia whaftai mo lo tau sau, ia e mese o tōnu afta puai i nei lawa Fonotaga. Whapea fo ia nisi o le malo, ia mese o la tunu o Samoa o lo tātou whai fono whatasi, ia malo tā puai, ia whatalo whatfoi, ia o tau a whionga. Ia, no whionga Fonotalai, ia si eos whamtalanga ia Samoa, whainga tāle ta poinga, lau whionga mamalu le malo, malau masiofo. O te lola o whionga le mamalu ia, tātou le tātou te nofonofo whatasi. I se o tātou vai maunga mua mua, i le a whioanga i vai lele. Ia tālo sia, o iese au ngā le neitu malo ma le whioanga. Ia wa lava le o whionga, le melo e whio ai, i vai lele. E whapea fo i le sui whongasutofia, whātalo whātu ta poinga malu, wa pa ia lava lea wa tama mo lato ainga mo lato tama. I usonga tō mua pure tu au ma lataua, ainga le tai ma le vao fonti. Si o tfoi whamtalanga tu sai ma le tapu ainga, ana e tato uso mai Amerika Samoa, tu tuila ma manua, ia whātalo whātu. Whamalo ta pua i pa ia lava lea, a wā sua ma le vai whanua. Langi ma lataua, ia e mese o le lau niu sai lua. O pa ia Samoa, wa whamaitala, ia e tala tautonga, e tala tofi Samoa. Ea, lau whionga Fonotalai, se o pai se o tu malo, mai maunga mua mua, whaftai lau tapuainga, o se teimi no wawhea tula ia i lau tu malo, e tapua maia, se whai se sao lau tau sui, sao tu silimai, ia wale nei pai a inga, tu sai maritala whaatau ar tupe, peo na rupea luma mota nei. Lau whionga Fonotalai, se i o mua mua o no pai atu, e whamalama, ia ma whamanino nisi o mtaupu, peo na la ngama e sui mamalu. O le vaenga mua mua, nisi o sui sa saunoa, e tu sa ima le pau, o tupe maua, ia mese fweu nisi o vaenga, e fia maamlama nisi o sui, i awala o lo maua e tato tupe maua. Silfia lau whionga Fonotalai e mese le mamalu le mota. O maua ma le whionga ia hanobo la masina lupe, o lo maa sa ilia le valu supasene, o le tupe maua le tatu atunu, ia wā lava le whatanuina, o mana onga le atunu, pe ona saunoa e le whionga le ministau tupe.
I lea valu sfuru pasene, e wha se furu pasene, o lalo la mtanga luenga. Ai ono sfuru pasene, o le lalo mtanga luenga le fionga, e le minstao, o le customs, po le minstao tiute. I le fia lo fionga fontalai e mese mamalu mota. O tatou la fonga, i le tausanga lua whelua lima, lua whelua ono, e wha mai ai a Iuni tausanga nei. Sa o ina mai i masina se furu matasi o mai anei, le tino tupe e lua se lau valu se furu lua miliona. I le vaivaenga le na tino i tupe, valu se furu tasi miliona, maua mai me tau income taxes. O taxi e maua mai polo fiti, a company, o sole traders, a mesi o partnership. O mai le valu se furu tasi miliona. PAYE po le pay as you earn tax, o tax e mo me lau whainga luenga. Sa wina mai le tino i tupe, e iwa se furu 1 miliona. O le withholding tax, e lua se furu 3 miliona. O le HEST, fitu se furu malu miliona. Mo le tau atu i a tā la masene, ai o tau atu na miliona. Whawhaingo fi e le mala malamba, fionga sui malu, e mesel whawhonganga Samoa. I vaenga tau non-tax, po le stala i o company, ma wai le lua ma le 1 miliona, 2.6 million. I le tūwhata singa o le au whai, si le fia lau fionga whai pule sa la ngā le vaenga, lua se lau valus fulu 2 miliona, le tiro i tupe, sa oina mai Samoa, le tala whare tupe nei lava tausanga, lua whelua lima, lua whelua ono. Ai na o le sfuma tasi masina o lo tau lau lau atuai. I le atoanga o le vaenga, pena fsirinisi o sui, o le take na tanga luenga, sa tu ina mai lua whelua lima, lua whelua ono. I le vaenga lava i o tupe maua, e lua se lau torusuma 5 miliona. Peta iane, ina ua maea le tausanga le nei, ia le sultasi masina, ua mawai, e lua se lau balu suru 2 miliona, ua oina mai, lona winga, e wha se furu 7 miliona, ua sili ei tupe, na oina mai mtanga luenga, pea wha sa atu, i le take, po le fuafuanga, sa wha tia le tato malo, e lua whelua lima, lua miliona, lona winga, te lele au sia, o le vaenga, pe ona tuina mai e wha maunga. A whaila le analysation, lona winga, mai le sul tasi ia masina, le sul lua masina, e lata lava, le toru se lau miliona, pe ova tu foi, le tupe la oina mai, e mtanga luenga, e nei tausanga whare tupe, lua whelua lima, lua ono. Na winga no whionga whongtare, ma le whafonga le maota, e te lele a manoa, e si iti ai tupe Samoa, a wan nei tausanga whare tupe. E lua whelua fitu, le lua whelua ono, lua whelua fitu. O lea wa ile mako take, e tolu se fulu miliona le masina, lona winga, e tolu se lau ono se fulu miliona, ile revenue lava ia, ila fonga, al mamalu le atunu, lea le awina mai, ile tausanga whare tupe, lua whelua ono, lua whelua fitu. A tu whatasi ma le lata le 5 se lau miliona, lona winga, ua ova atu ma le valu se lau miliona, ile mako take, o leu fuafua, ile tausanga whare tupe, lua whelua ono, lua whelua fitu. Na o whionga whongwhitalai, malul maota, me se Samoa wha whongwhonga. E te lele a manoa, e se ti ai tupe maua le atunu. Pe a whai e malu le lei, ma atu o tore lei, i lalo tu la whono, vaenga lo tam whai au ina mai. O le tala na tu sai ma le nisi o finangalo, sa whaalia sui ma malu, i tupe maua, ma vaenga o tato Texas e peo na tō lau inatu. Vaenga lo na lua, e ainga lava le vaenga sa utu natu vaenga bambua, o le mele o TIMS, ea po le tax invoice monitoring system. O le TIMS lea, ea o le awala na whatua e le malo taruai, po le malo le tele tausanga o tuna i atu. Ina i mawhai o na monitora le lei, ma wawa aia le lei, i la tōro whaia pisinisi, ina i loa matanga luenga o la fonga, le tupe o lo awina mai, e ne lawa pisinisi. I le tana whatatau le staraina o tātou pisinisi le nei lava tausanga wharatupe, e 5 afe, tolu se lau, company sa restaraina. I le nā lawa 5 afe tolu se lau, e mai whamaumonga, na o le ono se lau, i la tau na au sia le threshold, lua se lau afe, e mawhai ana le stala de TIMS. Ai e tue sua atu le ono se lau, na o le se lau, ono se fulu,
ia company po business o lo comply ma le teams. O no winga. I le lua se lau valus full miliona lea sa au whailoa tu te mi o whano. E a mai, wa wha maonia mai, e na o se lau ono se fulu company, le o wha maonia, i a lato tupe maua, fua iai ma la fonga. Lau whionga fonga vitalai, a wa ai wha numera tu iai, no winga, wha se lau, wha se fulu ia entities, po business, e leo comply ma teams. No winga, lai titi ale numera, o i lato lo comply. Peno whai atu i telo mato Fonotaga, o le whale tonu le teams, e leo fully functional, o na winga, e leo mawhai o na whatanuina le lei, i le tato teams. I le mitanga luenga, ai mese lava o le whatinonga, o le aunanga, a le lava system o le teams, e tu sai ma le whamoemoenga, na lai na whatangaina i tono Samoa. Si le fia leo whionga whonfitalai, o le tau a whai lava o le teams leine, o watu ma le 5 miliona, i le 5 tausanga. Le foi no usainia tarai nei lava, e le maintenance, e fitu se fulu wafi, o lona winga, e whaisinga taunga tau le system, ai lo whaunga ina i tu tono o matanga luenga, e le uma whai o na fully functional i le system, e mana o mia la, le enforcing o tu la fono, ina ia comply uma company ia maltato teams. Rata mai nei lava sa whail mato Fonotaga ma le matanga luenga, ma u whailo iai, wa te tau la mai se tato po kalamba, ina ia fuafuai, pe whianda to enforcing tu la fono, o lewa mai le ripoti, lewa amata na whaanga solo, ma sue, la ngā rota te nunga lau whonga wheftalai ma le pai al mota, e o vatu ma le ono se lau, company, e o vatu ma le lua se lau wafi le lato income, e fua iai la whonga, pe ona laina whatatia, i a le system there, o le teams. Kau whionga whonga. Ia, maria whenua whinangalo le minsta, o lo tula i mai whaula vea whalea te tolu, ia se tatu rewa noa. I tau maralo foi le whionga ni mista, ili i whatu tala. Mua ona, hatu wha mai senga i le whionga ni mista, si ona uso matua sa mato a onga le koliso sa mua. Ia, wha mai se le nganga i le uso. E wana mafuta o a onga i le kolisi, ia marua tui Amerika. Ia walau i le tua. Ia le ngalo ia sol mafutanga. Haftai i le lau whionga i lotu tele male. Ngau tātou, ale o tonu al mele o teams. Ma tō whare teams a le ese threshold. Ska o amaka 5 suluafi. E ne iltu la whona tu e mai, o lua whe lua tōru. Lea nā mai lo threshold, whaula lea lua se la wafi. O i la lea e lo tal tonunga. Leo ta alo le telo business. O isi business, o lea la wa amaka nga vai la ko income. Ma la ko tupe. Inga ia pa ui lalo lo se la wafi, inga ia avoid the system lea. Hai whaftai pe a whai e koe kilo ili, tūlanga lea. Ili tūlanga lea o iai. A le mele na watu alfau tuanga i lau whiunga, whaftai lea ua e sa unua mai. A le expectation le iai le markara kupe. Kolu se lau lua suru wafi, kolu se lau lua suru milionga, le tupe o lea e fuafua e au mai e la mtanga luenga. E tau sangwa tupe le la amata. Ia, a lea ua e sa unua mai. Tolu se lau 1 miliona, le si 4 miliona i lungatu. Ia o se take le lei. Ai pe ona o tal no atu. Ona o lea ele effective. Ele ua i tonu ia le o ale iwa su 3 miliona. Iwa su 1 miliona le mo mal PAYE. Ia le o koe ku urunga threshold o le. O le tax lea mali suli mafe ele lo sulu afe ele tu sao no la fonga. Ia le ngata lea ia o tax a company. Lea la faiti tia mai lo su fitu pasene la lo su tol pasene o mele uma. Ai fua la iai le tupe lea e fufue mo mai. O le challenge a lea mai la mtanga se yo mai le so, lewa sa no, compliance. Compliance. Tu sai tu la fono ia o leva ona tu ina mai. Ai al mele le teams, ta ua tele. E tu tanga iai, il threshold lengo se ki mai. E tu la fono taluai. Ia ai mai se la, o le afianga o la tupe maua. Ia pe fufu e fufuanga ia pe kick in. Ia fufuanga ia malo, mo fai ti la funga. Ai mese hoi i la funga o me ai mai fafu. Mo fala lava. Ia, malo faftai. Ia o leo ti malia fino lo fionga de minsta lo tu la mate tai malo. Sa no lo fionga pan. Ta ua le
Malo si awar sui. Mai tau fa pe mal sui malo si au ia tuli e maua. E maua. Mai le iso ona lau li wina le to far kapeneta i le vai mamao i na ua mai le team si tonu i toi ilo. Te le i o le tūlanga o lo o fa pe na tu lau lava o na whea alo fa i eila o fai pisinisi. Ona o le fresh hoe. Lua se lau. Le la matai tu. Whaingo fia na whaitala a bese lo fresh hoe. And everybody entitles. Le se fua mo more than anything. Whaonga pele fresh hoe na seki me. Le se whainga malo. I say upgrade the system. Upgrade la na. E mai la tau le o vatu. E te tau na to a tele tangata. E entitled ma compliant to the system. E lau wha soro le temini nei. Ma ne foi le atunga lunga sui. O le tātou te aungani sui tupe. A le foi le atu allow DC exemptions of tax. Mo pisinisi matangata. O le temini nei. O le wha solo ma tātou por kalamena e leo a fia. E tonu o le tātou tala le tupe nei. Le lava waturi mo mua le tātou taket lea. Mo le temini nei. E ana fua lole ia mo le lumanai. Po le alexia wala ia meet targets. A ia mawhai foi ona fulfill le melea. E avel exemption I taxa company. Ma taxa tamata. A mo le teimi nei lava ia. Wa lava wha maunga I le mawhau whaunga al kapeneta. Tātou te maua le take le tuli. Whandu mal tātou paketi le atu. So ni atu nā lau whionga li minsta matali atu le whinanga lo le sui mat. Malo, fa mamlama lo fion te malo. Ia tula mai lo fion al minsta, fa wau lo forsanga. Ia fa aftai lo fion al palemia, ia me se foi le funcioninga e tu sai ma le mata aupu. Aftai foi le fion ale sui malu mai faleata. Tu sai ma fa mai senga, e sa le lei lava. E te mi foi sata onga turisi. E se lo fia sui lea, o stanga te winga malie. Mai le lei foi e tau sa fia foi le matua onga. Ia leo saunoa lau sui mamalu tu sai ma le vaenga sa saunoa iai. E wha maru lua tu, ile I o tu ai le vaenga leo le paua tax. I le lusu fitu lusu matolu. Ia ma le lima le luas fulu le first hold. Ai se itatia mai, le la ula talata atu iai. E saunoa ngalua whionga I le teams. Ia saunoa peona saunoa li palemia. O le temi nei, wa umona mato fo I mai ai in matanga luenga, wa mato talanoa. Wha alu le luas la wafe lea o le first hold. Mo le tausanga whaltupe nei lufu rono lufu fitu. A le la tilo tilo mtanga luenga, a leo mato tilo, pe tutu I lalo, pe ave se foi tu saina saunoanga li palemia. Ia ai o folosanga na tato teams, ma mea moni la vaia, au tilo e fresh haule e lua se la wafe. E te le atu company, e ova atu ma le lua se la wafe. Ia langa e foi pisinisi popoto, foi lato, ia e foi vaenga popoto mai lato, ia le foi popoto mato mtanga luenga, account atu aile a mainga, o lato li poti peo na forosi atu e tukusa I marenei e fontanga. Ia no o mai lea I le vaenga, na saunoa ida whionga I le sui mamalu, whasa le anga tolu, e whionga namula ulu, e tukusa I ma le mata apu na saunoa ai, I lana pisinisi, ia e mese foi o vaenga peo na iai. O le sifia le whionga whongfitalai ma le paia le mota. Ia e sao lele lava le whionga I le sui whaipole. Na watu le tusi al matanga luenga. Ia tu sai ma arrears. Ia o lena saunua le whapule na tue whamaunia me lato. E le ai ni me whapea sa tupu. Whamalu atu le sunga whiwhai pule. O lea wa mo mai whamaumonga. O le mea nai tupu le company. E arrears o tūlanga o interest ma penalties. O vaenga laia. E alanga tupu mo penalties. Ono tuaina tongi mai. Ai tatia mai ro whinangalo. La tue sai iri ai. Ina imwhaio na le leim. O le nganga lava ia o le mtanga luenga, ina ia le leia tato pisinisi. Wa o ia lo tu ele malo, ai le fese nganga ina whai na wha te pe lanu le pisinisi. Ia ngana lue whatas, I le ngata a mailo tau sao, ia watu le sao le malo. Wa o le vaenga lea, e le leia ono wha manino atu. O le tūlanga I le mene o la fonga. E tau lo la fonga I tele o pisinisi. Peo sa venga mamafa. E tau lo la fonga pi e oi, o le atongi la fona. Le la fonga. Ai tu lou lava le pai o le mota, no whionga whongfitalai. O te whautua atu I lau whai pisinisi, lava, o lo whafonga mai. O le tax, o lo sao lea mo le manuia o Samoa. O lo sao lea, e le tamu whainga ina I develop Samoa. A o le sao fo lea,
ina ia mautinoa o lo ise lumana i manuia o lau whanau ma lo ainga. E walau mai le tua a tātou le nei vai teimi o tātou o, ai tau tio ma le mautinoa o lo saunga le mu ma le leisa moa. Ai sea, o lo sao le o le lafonga, lo na winga. Au e te au tiro lafonga se avenga mamafa. Au e te au tiro se lafonga se burden po se obligation. Au tiro la lafonga. O lo sao le mo le manuia o Samoa, lo na winga. A fa pe fa te tainga se la wafe la profiti o maua. A vere tupe le atua, o lo sao tu spaia. A vere la fonga ale malo. O le si ono se fulu fitu pa sene la totoe. O le mea na, oi, o le te leo na tupe. Fai e lo fa soa, manuia e lo a inga, ma lau fa nau. Ia mese lumana i manuia, o le atunu o Samoa. E o fola tu le vaenga, langa e taua, ina ia awana i toi vai au fai pisinisi. O se pere la fonga, ai o se whamunianga lea, mo Samoa nei mātai au. O te fia paila i nei vaenga o Arias. Ono Arias, ia, o tupe ia ua whamawina, o lea o ai tā lafo ila tunu ila ofisa o la fonga. I le suenga lo tuna mai, pe la talata le fitus full miliona o tatu Arias. I le nā fitus full miliona, e tolus full miliona wa uma ona certify e suetus. Ma le tolus full miliona, o te fie whailo atu, i tausanga le nei whare tupe, lua whilua lima, lua whilua ono, ua luas full lima miliona, ua oina mai e tatu Arias. Rona winga, o le ngā lulua e lawe lau whainga luenga, whaftai tu le lipule ma le ofisa o tatou, ma le tatou matanga luenga. I le whatau nuna, o le taumwhai, e soswani company. A tonu e tau atu le company, o lo sao le manuia o Samoa, fia re tutongi, mai le latu ai talafu. O na wao mai lea, inisi o sui mamalu. O runga kongo talai. Ia, Maria Fenole, Minister lo Saunoa, e o lo tūlai mai whaula vea, whaasale le angatoro. Tūna mai sui o Saunoa. Whaftai, ina o whionga le Minister. Mo le tari mamalama fo i mta kusala ngai. Nei usu ngā whono. Sa loli me lea sa utano atua, i le particular se pisinisi na wao, sa utano general kua ona o le feedback lea sa umai tono le Chamber of Commerce. E company fo i ana toe follow up o ke taxes ma mea na e muli ane. Le ai o le na tongi. Mai sao lea, e lesi se ranga wale turanga na e tauanga tongi la funga ma tatu sao fo i lea e taua. E whaaloa le tatu atunu. Very encouraging le fosanga ni tai au. Wa me foi le sa uta o atu le amatanga. Se la su miliona le deficit o lo ia tatu pa ke kilo lumore. O le fono le aso la fono tala tupi. O le e tosu ono si i maile pa ke kitaluai. Ale o vai atu i fika si te amaya. Ma loa. Ese le mana ia vai atu le te le ale le turango ia sa le lava tulanga na. Te loa pa pe ai kava uma ma fai e tu ila threshold. Ia wai ono wafe mon tupu business ia e lo ia ono se lau ana se lau ono sfu. Ai mau pe pe mo se afa. Ono winga. E te lea tatu tupe mau e mua mai. E whaftai te lea leo whamamle le whatu so business na wa. O lea o feedback o le amai tono o Chamber of Commerce. E whape nā fui ona tuatu iai. E o wasi whatu whala inga lau whiunga. E whaftai te lea leo mamlama le vaenga. Mo tali me fui le taupusala ngā. Mo lu whalalo. Ia, sa lo leo mo meira o whiunga le Minister. Ia, tūlai mai whawau Saunoa. Ia, whai atu lau whiunga sui mamalu. E whamalu ruatu. Ia ona ese ta fa maunga ia ele se mea la ta fina wai e fa ftai mo fa tuanga fa ftai mo le tualalo tu sai manga luenga le matom tanga luenga ona o mai lea ile vaenga le sa sa no ile sui mai faleata o le ua popole le sui ia ona le pa u o le tatu la fonga ia mese me sa fai loa tu le matonga batau pe ona sila fia le fonga mese le fonga foftalai man pa yo le mota ele o ina fatau nul vaenga na pe ona sa no foli di palmia e fai mali la mo le si vaenga le tausanga le nei o le si tausanga o na utitilo le o lo ngale lue matanga luenga e sa iri mai polal effect o le paulea ile tamau ainga Samoa ona winga e le asitia le threshold o le laser tax ile 15,000 anga ile luas fuafe ona winga
O le a whamanuia Samoa, o owa tu male lima afe ale tangata whaingaluenga, o le a whailana whaasoa. Ai sira fiao, o leo si tia le valus fulua tā la i le tanga ale tangata, le tupe o whaasilirana whaasoa, i le vaiaso. Ai tu tira la iai, e le psycho effect, lona winga, e toi fo i mai le tupe, i le VHST, i le ngata ua alu na whaasoa, au toi sau le VHST, le lai tapa e mato le VHST na sulima pasene, o le sui vanga taua, ua te lelo na sau, o le a te lele au ngā, nisi me avelo matua e whaatifanga, awer whanau e tala no ma ai fantasis fale ainga, e peo foi e estulim, ia, o le vanga na, e makitongo fiai, le si tia lea, a wala verta mau ainga, o le atunu, i le tangata. O sau no foi sui mamalu i le, lua sufitu pasene, pa ula lo lusu tol pasene, sa o le lei le finangalo sui, e mantua foi, o le foi la te le tupe, o le a sefe mai le company, o le a whaaso soa foi, e toi foi mai foi le tupe le malo, i le vaenga o le VHST, i le lato whaaso soa. Ia o le whaaso atu le vaenga, ai o wha mawina finangalo sui mamalu, e tu sai mal tol atu ngalunga, a wale te mawa inga Samoa. Ona o mai lea inisi o sui, i e wha malu atu la whiongo whentalai, langa o leana sa unoa nisi o sui. Le ngore mato e kalesia, wha mole mole. O tau nisi o le kalesia maamona. O tau nisi o le kalesia o aso ngatai. Ai wha mole mole. Langa o lea lava e tapisa o mato ni tangata keusiano. Wha mole mole. O le ngore e kalesia. A Yesu Keriso o leo pai o aso ngatai. Lona winga o mato. E va lua lava. Ma Yesu Keriso. Ia wā lava le. Whaingoa mato e kalesia. Wha mole mole. Sui malu. O te o mai tu sai mal saunoanga, a le fionga i le whaipule whaasaleanga whaase o tamao te ape atu. Ia le whaisapa ia sunga i le tai o le tuangai. Me le tau le good governance. O no auolo o vaia ia le vaenga le audit. O te whawhai atu le sui mamalu. Sa ia la ngā ina ia mauti noa good governance o le whaasoswaina o tupe Samoa. Vanga leo transparency and accountability. E tā ua tere vaenga lea, i ngā ruenga whaaso e tusi. O lea lava e whao ngā lava lea ngā watau lea, ina ia sa iri lelei, tupe, o le whaaluina o tupe, ma le mainga o tupe, i le malo. O tā ua sui mamalu, tūranga leo whon whawai, ia, e whaino whamanino atu. O lea wa umar talanoa ina le kapineta, tūranga o le sua ngā tusi e whon whawai, e whaalua o na sua e tusi e whon whawai, e tau sanga i tasi. O le sua ngā tusi mua, o le interim audit, lona winga, e sua e controls, ia make sure, o iai controls, o lo effective internal controls, ma lo malu puipuia, le puipuinga o le whaasoaina o tupe, ai mese le lava whaaluina o tupe. O le tāua le audit mua lea, ina ia mauti noa ai e whono whaavai, o le leile lato whaaluinga o lato ngaluenga. A umala le interim audit, o le lato audit muli, e whai o le final audit, o ila account firm mai loa, no mera ia mai le lipoti. Mai taua le vaenga, ina ia saili ai, ina ia mautino ai, le good governance, o le whaso soaina, o tupe, o lo tuinatu i le whono whawai. O le mea nā lau whionga le whongtalai, tu saimara mataupu sa langa mai sui mamalu. Ia o le whamanino atu na, o vaenga taua, ia o le tatu sui ngā tusi. Ai vaenga taua lava, ina ia manino le iai. A whai sui ngā tusi, ia independent, lona winga. Ele ai se tangata masani, po se tangata o tau ainga, e tau a ngā sunga tusi, i le tangata le sua tusi, lona winga, ia independent le sua tusi, mai le whono whaavai. Lona lua, ia lava le expertise, ina o atu le sua tusi, o matua i lava le leila lato malamalama, e tu sai matupe le whono whaavai, ia mai e wha mautinoa le se vaenga taua, o le taimi. Ina e tu atu le taimi, whairinga luenga, ia mai ai fo le tausanga, ua mai ana su ele leitusi ma ua iai te tono le time frame leo tu ina mai mtanga luenga ina ia su ele leitusi el fon whawai. Ona o mai lei vaenga ia taua whamon mole whonga whongwhitalai leanga o mātou le isuinga le melo o laisene o business ia e whamalu atu i le whono mamalu. Ona o le mai tawina le mātou mtanga luenga o mātou le isuinga ia laisene. A o lea lawa ina i pisinisia, e le o ngatasi matula fono o lo whawa ina i le mtanga ruenga o tupe maua. Ina i mwhai o mato isuinga laisene,
e te tau ona comply company ia, ma ia inga umala wa tula fono, lo wha ngai o ia la te fuafuanga. Lata mai nei lawa sa mato kenso hina i stasio pisinisi, ua maua i la tau, o lo wha tau ina le aisa. Ai o lea matu susu e atu, tu lau foi whafonganga le Samoa, ai mesel company le o Samoa Observer. Ua tele la tu whasalonga, o leo te whamau moi lalo, e le sao, mai e paes, lau whionga whongfitalai, e malea wanoa, ua ois whamtalanga, langa o mātou e vaia ia le isuinga o lai sende. O lea wau titiro le matanga luenga, e le te tau le vaenga, e pau alona, ona e isu e mātou, i la whionga le mistau tupe, o ia e saingia le cancellation, e mo temi nei, whafonga mai le company la observer, tu ia ngā nius le whitaui, nius se sei, ia o te vai rupeina lava sau noanga lau whionga le minsta, talo ai fōre tātou lio tu sau tātou tu la whonu tu mau, ia o te whautua ina lava, mai pēr ngangana Lautele se tāsio newspaper. Ia tātou te lio fōi langa i le mwhaiuna tali mai le company tono ni mota nei, ma le nganga whaaloalo lava tu lai mai whaawau lau sau noanga. Ia whamaru rotu la whionga le whontalai, ia ono ngā luenga o lo whai e mātou, ia whaathai le whamlatu mai, ia o le alu ese lau whamtalanga, e tu sai ma le vaenga sa utu ina atu. Ia ona o mai le vaenga, pe ona la ngā inisio sui, o le forensic audit. O te loa alo whionga whongfitalai wa lewa na whātaritari Samoa, po whia wa ngā ia ele vaenga le forensic audit. Sira whia lau whionga malo le mota, e mese Samoa o whaafongfonga. Mātou te o mai to tonu i le tausanga lua whelua lima i au ke topa. O lo iai le lipoti a le forensic audit. O le lipoti lea, o lo tuina mai ai, ina ia wha wau pea le ilo ilonga o lipoti. O le nā la sa mātou whai ungar kāpeneta, ina ia mātou oito ilo le lipoti. Sa mātou ilo le lipoti mai au ke topa November. Ona avela ia o lau tarusanga, ona wa ulo vaia ia so tusi ale malo. Pe mawhai ana toi maisi taimi, e toi titi lima se lau pages, o le lipoti sa atu ina mai, o le forensic audit. Ia watali ngale atu nu, ai le leilo wha malama, le mafuanga o umi ai. Ina ua mai a le masina o te sema, ona avela lai o le fautuanga, wha le mole, pe mawhai ana tofi se komiti wha kapeneta, e sui ina le ripoti, ona o la uia maa malama wha sui tusi, e whaisi no ngā onga o vaenga o lo tā ua mai le ripoti. O lea sa tofi ai le kapeneta, lan komiti wha kapeneta, ina ia ngā lulue ma le tanga luenga o tupe, wa o la tauia sa amataina mai le ripoti. Si le fia lau whionga whawhitalai e mese le malu le mota. E le iai le matanga luenga o sui ngā tusi, po le whaaputonga so tusia Samoa, e le audit lea. Sa whasaina i lātou, mai le iai fuin tato local auditors, sa iai i le so ino tusia, o na nganga malo sa ite mai le vaenga lea, ia awane ia whaina i nisi local, o na popole melo confidentiality, ai mesial independency. O le nala sa le awai ai le mtanga luenga o i le whaaputonga o le so tusilia Samoa, ia mese foi o so tusia Samoa, i le vaenga le forensic audit. Ina ua tuina atu i tu ato Samoa le whasalalaunga. Ia i whamaumaunga tuina mai, e tolu company sa lato tau ofo mai ave le vaenga. I le nā tolu, sa whiriwhiri ai le company, ia whamaru atu lau le taua le ngoa, ona pe saunoa e tauna channel, lona winga. Ia o le asi le fia le company lang whafonganga. E sa tuina atu le company le mai New Zealand. Ia le sueina o tusi. Peita iane lau whionga whewhitalai, ina ua ilo atu le lipoti. Lo in wawai foi, nisi o tato local auditors. Ona winga, e te lere fsisingia o le independence o le lipoti lea. Ina ua mato suso ina, na ave iloa le mato fautuanga, ina umo mato ngā lue ma le tanga luenga o tupe. Ma ave iloa le mato fautuanga whaui atu le whionga le minsta o tupe. Wa ta tau na ave le ripoti, i le loa yasili. Loa yasili, ia maramtanga luenga o leo, e whātau nua i lola lato susuenga, ma wa ai tangata ia, e mafu ai issues ia e sautono ripoti. Ina wa tuina atu le mato ripoti po se taimi o mati,
sa iloilo e loa so tu le loia sili ma mai le lato fautuanga i le masina o me lena mai le lato fautuanga na o le lua ia items o lo iloilo e lato ai sea e faisi na te leo le ripoti ma te leo o ngaonga si le fia lo fiongo fuktalai ma pai al mota a me se fafonga Samoa e tolu se furu projects sa tu natu iso tusi e lato so tusi e falato ngalwenga ma le na tolu se furu na o se furu tolu projects sa ma fai na soe e so tusi e no tu natu ngalwenga ile lo ya sili mo la lato fo ngalwenga na toi fo i mai na o le lua lava project sa ma fai na lato au ili ma mai le fautuanga so tusi ale lo ya sili e avele li poti i ngalwenga ale investigation force o le investigation unit le tono le MOF po le tanga luenga o tupi e fai lo la tonga luenga e na ia fata unu wai lo vaenga tuna mai le poti si le fia la fionga o le poti lea e sai le atu o lo fa pe mai so tusi e le ma fai ona mato faia se mato opinion ma fu mai e lo lava records o lo fa tali fa maunga e le mo mai fa maunga o lo fa tali la to li poti e tele li poti o sau tonu ngaluenga ai le ai se fa mamongo se li poti o atu e foi misi o fa ka o lo misi tele me o lo misi fa i se suenga le forensic audit e lo ma fai ona ausia ma o lo fa tale so tusi pena la foto la to fa tale ngaluenga no luenga lo fengo fo talai e fai singo ngonga ai au le pole sui malu o le o fa nga solo a tonu e mai atu tato fontanga o le fo ta no mai le si item lon tolu ia o le vaenga le misela o le foi la wa ili el kabineta se sa ili o la fautuanga o tuina mai o le foi fautua mai lo isili fo ila va investigation unit lea e fai la tonga luenga sa ili la to pe sea o le ini fa maunga pe sea o le o mai li poti so tusi pe sea foi o tele le ngasu o si vaenga o lo so suenga luenga ale mtanga luenga tupi o lo fa nga ele so suenga ale so tusi ai o no fole vaenga le fala putonga tuma oti ele o mai ni la to fa maunga e vaenga le life sitting ia le reconciliation ele o yese reconciliation o mo so tusi e atangia le sa o tupe lo fa nga ina patulanga fa pena e fa malu atu le fongo futalai o te lo fatu se fai unga au tinatu mea o matamatai mo fai tau ele pote so tusi sa fa tau nga luenga le fo e fai si tele o vaenga po issues o lo tu la mai le ne lava so nga tusi mai te tau ona fai unga le malo e tu sai ma le vaenga ia o le forsanga na tu sai ma le tatu forensic audit ia tali mau mai pea ona na o le suru tolu project e walu ia tatu saili ia wasi si fuanga tu sai ma forensic audit ia lo fongo fo talai ia te o misi atu se si sui mamalu sa saunoa ai pa vaenga sa famina ia fa malolon sa le foi le se fai ma fai se malolonga forsanga umia la fionga ile liminsta la tu la vanolo il fa ula via fale atasi tu la mai sa talai o te loa e fiso tai lele tanga ruenga le a tupe maua sa no liminsta ma le tanga ruenga le o fanua mfonga fanua o te tonu le lapere le te loa le tu la mai ine ole issuing o la sene fai pisinisi o le fautuanga foi le lau fionga minsta e sa ili ele o lava sa ili ringa o le aveni o la sene o le mawane muri telo taimi o lau ave la sene tanga foi pisinisi i fanua ele o ni o lato fanua o tele me le tupu mai o te fai atua o na lei fa maumonga il matou tu malo e tele o pisinisi le so taima le tanga luenga fanua mfonga fanua pese ile o lava le saidi dinga e o tanga ta mai pis e a to le sene fai la tu business e tau na mauti noa o fanua o aile fai la tu business na fa alu no le business fa alu fa sol tu la forma fa pena pena na fa mena tot fa pena ina e matua i lo ale le pe mata wa mai le consent ta ta ona fanua le fa tu el business ina e fa fita uli le o le umano o fatino ngol business ala fatino el fanua es ma lo fa lo fionga fon ma lo fa tai ia o lo tu la mai foi fa la via fale tolu tu le vano ava no fa tai lo fionga mista au sala ua
sa te langa ina le mta upu nei anto fo e tasi te 5 miliona tupe al malo fa aluina ele forensic audit nei ia after we lo fionga il fono mole sa inga ona e faisi nga ongo tua inga le ama to company ni the international companies and ole mele reputational risk company nei pe fa pe ta to ta mama ina mata to fa pe ta to tele ta to nuina ia e tele sa fianga o tato ma a fai fo I o mauti no e lo fionga al minister mal capeneta ele I fai nga luenga ale o kika ngai e family inga ele terms of reference ngavi ko ti mande ko pe mai ale sila va nga le fa poli nei lo sui o le fo linga mai o to o mai mta o poli treasury amantua ole mof amantua ole mof e ole tender sport ole no winga ole la to su la to ole polenga na ole me tonu na nga ave tua inga e fa nga se auditor independent mai tua ona ole o me yeso el malo le fiso el malo o polo keki ai le se polo keki e kasi ele a fi ai le fiso tupe a fai la ko fa fo I mai so nga tono lo fiso tupi e ala la ko so la to o le polenga na man mafo anga la ne fai yam tau ai le titi tupi le na ruai yo na usa no ala o fionga e lava lo mam lam tau pulni e tol sul blo ke ki anaf to a sul tol anaf to a tol me yo wa le lo o ia alo no winga o le sis ful tau sanga to o na wa mai ton a el fu fonga na e to na mai sta di manino e le se ta to fontanga o soni e ai se lava le me wa fa el nim tau on fa lava salo maua mai ia malia mai le sui tai o le tuangai la tuatu lava noa I le tai malolo tu lai mai Taupula vai whamamla matili le saunoanga al minister. O le mena I ui le forensic audit. E le taunto e a fia se si o tatou. Ina le na mafuai o na ave le tenda I fafo e mai company mai fafo. Wa maile wha ai unga le audit. E le se opinion. They can't do an opinion. Ai sea, ele o a tofa momo. O le mawhai ei o na wha taunu, le taunu unga taunu i ei. Le aingi source document, le aingi supporting document, le aingi whaka, le ai le tele o me. E mawhai ei o na whaila to whai ngu whai. E declare mai whapea. O le forensic audit, o le mele lentupu. O le ai ingol kon kalate na whai, e sana rato affiliate, ma se local audit. Alan mele lentupu. Fai ngā luenga whātasi le company le mai whawha. Ma tato local audit. O ina la le tupu, ina le me le tua, le temine nei mta upu. Leu sao noa le fionga le minister, sa fai le suenga ale committee al cabinet. E tau lau li liu po fe tonu o ta oto i langa le ua tu lau lava fo I fai ngā ma lau te atu whape mai. E alua I o le o kei le mea. E lei ma le fai ngā ma lore nei, na mafu ai o na toi fai lava suenga ma mautino ai. E tau na toi fai suenga. O le temina nei le ua a ngā I tau wha mautu. Po fe tonu e tau na ngā I ele suenga muri rea. Na ngā sa au sa unua ngā sui. E le tau te e vele treasury tu e la tau. O le treasury le si po nati atoa. O le mafu ai na le maua source document ma me ia le e tau mwhai nei au mai te tonu. Ai tati e mai al mta upu o lau tau whatulanga. Po fe le si step. O le manatu al committee al cabinet. Ave saolo I limo leo. A whape o tūlanga lewa tauna iai. A le toi whautua mai le loia siri. Ia mai o le lei ai le I whai ar whai ngomani muri rea. E tauna matua mauti no le lei. Ua sole tu la fono winga le. I mta upu nei. O le ala nao le toi wha mautu o temine. O te awai fo iau temine nei le mele sao no man sui. Ave le mata upu I sesi la independent. La tau te sueina. Ma mai uma la records here le mo. E tu ngā le mea leo le leungi records, le leungi source document, le leungi supporting men document, e le leungi whaakama me mau ai la uiri lingo le mele nau le malo. Ia sa ili le forensic audit. Poloketi na whai. E rea ki te poloketi. Ka le 4 milionga le malo ngā rui. Ia, o te tatalo atu.
pe umi a ia su e ia maua ia mana nga fa lalo Malo, whamanino lo whionga te malo le vaenga. O le whawila vea whale a te tasi. Ia o le pisinisi o tūlungo le ele a funi e se tangata e whaasino ele e se pisinisi. Ia ma whale a te tolu. Ia o le tato forensic ori lava lea. O lo tau maa watu tūlai mai a lo whionga swite i tai o le tuangai. Ia, whaftai lo whionga le whongwetalai o le tūlanga le sa taumwhai o tui fōi se Fisili, tāua tele le mtaupu lea. Forensic audit lea o sau noa malama foi le whionga Palemene. E o wai pe i tele a mea i elo maua. I o mea e handle le administration. Tono le whamaunga o pepa ma le whapena. E a le fisili la o whionga i le Minsta. Ona lau a sau noa whamamalama lipoti. E a o tele tausanga tona i atu o fisili pea le bauta pe i se noa. Mo me se kopi o le lipoti, mo le mauta, si la mauta, ia mala ia, sau noa lau fionga lipoti. Ia lau no fo mala tatu mauta ele mtau pulea, pe o le fisiri lea lau fionga ele, Minsta. Alo, whaalo, whaftai le whina ngalo whaadia. Ia whalata tōra e se me e se me forensic o leo e whaafonga mai. Whaftai leo whaamama le Palemene mani. O le pao le mea o te langa o leo ta ua i meo whaamamonga ma records. Ia, tailo, o lo mamanga me prokeki. Ese record a treasury. Ese record ale kaka le fai ale prokeki. Ese record ale audit office. E kolu pe fama kanga lunga malo, e kau nga kusa le leia la ko record. E lunga s prokeki. A revela s prokeki e fan mai fafo. E vela record a prokeki ala ko mai fafo. Mai o tele prokeki ngi, a family inga lava ia la ko mai fafo fa ko pele le prokeki. Ia mai ai, wa la toa fans. Ai fa tai o le ia le vanoa. E wa aka ko ngi fu ave leo. Ia le fa me le opinion. Ia man fa la. Alo, ia. Lo fa fonga mai Minsta. Ia o le tau su e lava source documents ma supporting documents in me lea. Alo fa fonga mai le tunu langa e tasi nei vaenga. Lai fa tari mai le tunu po le se fai unga fai ai. Tu atu le vanoa lo whionga Minsta, whawau lau saunoanga. Ia, lau whionga whawhitalai, ia, whawhtai fo i mo whawila vea, tu sai fo i ma le whamara mga tili o le mta aupu. Whawhtai fo i so sani ala sunga li Palemene. Te mo muara o atu le whionga i le sui malu mai whale ata mua. O le tato le tau whanua, o le tasi le requirements e whailau lai sende, e a mai le whamao ninga mai le ona o le whanua. Ona mawhailo na isu atu lai sene. A whai wai loa sui mamalu e ini sio whanua ele o sa. Ia pisinisi e lo whai ei ono whanua lato. E mānei orto e tusi mai wai rei loa. Po ana whena isu ia lai sene. O leo whtata mato mai le nei iwa masina. O leo tau vai ini vaenga lo toa ini ngā luenga. A leo mo watu e sui mamalu. Ia, tūlanga i peona mai. Ia a whai o la vea ini au whanua lau whionga. Ia, a mai le tusi se ito i loilo mtanga luenga. Pe e se awa isu i lai sene. A lele silfia la whionga ia whanua leo whai nei pisinisi. Ia whawhtai, or vaenga o saunua sui mamalu. Saunua le whionga i le sui mamalu mai whaleata toru. O le tupe sa whaluina le ore ta atoa lea, e ono se lau afe. Paulo le tupe sa mai whamauninga sa tutongi. Saunua whala o whionga i le kampani so e tusi. Ngā luenga whaso e tusi. O a lawa le kampani pe maua lunga pe maua lalo po le a lawa le kampani. Ai a mai lo le ripoti, tutu sa uma vaenga uma. O le ripoti la leo a tauli maina le tato malo, o le manino mai ai, e le whai unga, a le tusi le na mai ai, o na winga, ia e taua vaenga i walanga, ia se i tilo iai, peo fono whai atu. Se fulu polo keki lesa ilo e tolu polo keki sa ilo e lo ia sili. Ai se fulu tolu wa umano o le mato se usu enga komiti whakapeneta, o le sa pasi ilo ia sili. Mo lana whaunga whatula fono. Ia whawhtai e le tualalo. O le se vaenga tāua. O mei o whamaumonga. O la tau e whatinoina se ngaluenga. O la tau tonu ai e whamaumaua. Pero se whateitainga. Malia lo whionga whiwhitalai pe mwhaino whaleuina se tasi o poloketi. Lo talano aim tau pulea mina whaino malamalama. Saunua lo whionga ni Minsta. Whawhtai. Poloketi le walele le tia vea. O le malala walele tia vea.
o le polo ke ti sa fai lava e ti avea o i le tanga luenga o Palemene. O i la taula ia, lo i wha mau maunga ar wha luenga o le tupe, ma le tupe sa maua, o le treasury, e a mai ele ni poti, ele mai ni wha mau maunga, na o lato li poti lava, ma sa ni wha ngai mero le Excel, tuna wha pena, paula nao mea o tiptira lo kika. O na winga, o le tele records, o lo wha mau maua, e le vaenga le tanga luenga o Malele, a o le vaenga le treasury, na o lato li poti atu stusia, o le ia ona winga, e le ise wha mau maunga tasi i le treasury. O le vaenga le audit, e la tau tele ki pinga ngi records, o la tau ngā mai lava, su e le mtaupu, tu e whawhai records ale client, ai mai lo lato li poti. O le se senga la pēr tau ngole sunga le sui mamalu, e tau al vaenga le wa sau noai, la ngā o le mafu, anga tonu ana o lo toa ngalwenga, e lo ia indi records, i tu sai mawha mau maunga ale so tusi. Ya, o nau se e la ia le nisio vaenga, ya, wa mai ani nisio vaenga sa ufa mawina, e tu sai mar fama malanga i sui mamalu. Nau whionga whongfitalai, se whaatino sa ufa fitai, e nisio tapaau ma o le tātou atunuu, sa ngafa tauli maina ia mtanga luenga. Le a whionga a fonti sa ia vaia le mtanga luenga o tupe maua, whaatasi e mar tātou custom. Ia whaatai ngā luenga le foi tamali o le atunuu, ngā luenga le lei sa ia whaatanuina e le mtanga luenga. Leo sui mai la whionga e fui maono vai tolo, ia, so ia tātou ngā lue, tā ua lo tiute, ina wa aia whale lei tātou tupe maua, ina ia au sian mata ia le atake rewa mai le malo, ai mese lava, ina ia sa edi le lei, i la tau, i rewa mai le lato na fonga, i tono le malo. Ia mese foi le ofisa su sili, lo whionga na ngafutasi a fui maono, whaaftai mo ngā luenga le lei, wa oua atu ma le sifurulua tausanga, o whaapea o na ngā lue, ngā luenga whaasua tusi, whaaftai le tofa, whaaftai foi ngā luenga le lei, mona mawina, wa si tia lava tūlanga o tato ofisa su tusi. Ia whaatatalia, wa ise si la tūlai mai, ia mātou te ngā lue, a wala ofisa su tusi. Whamalua tūla whonga whetalai, wa misi atu te au le whingalo o le whionga, i se uso a whaipule i la sui le tuangai, ia lo whionga la wofo, ia o tā ua tāte te ngā lue whaatasi tānu i lo tuanu. Ia whaaftai, o lana e whesilingia, se li poti, se le whiero whionga, ngā runga whaasua tusi. Ia ave sao lava li poti ar sua tusi ia i lātou na initiatinga mai le audit. Pēla sau noi sio suli, o le MOF, na initiatinga le tātou sua ngā tusi. Ia ave sao ala li poti sua ngā tusi, i le MOF. O nisi vaenga lo ma firma o mire so swani, le ala na maua ilo le kopi al kapineta, o no lātou suenga, e tu sai maramata aupu. A leo sau nolo whionga se kopi o le tātou suenga tusi, ia la tāte atu, le whiotu lo whionga le Palemene, ia me si foi o le minstau tupe, ia polaso whinga ngalo, ia la tāte atu ai, ia wālawa tārsanga o tuin mai lo whionga sui maru. Lo whionga whongtalai, se i o pai atu lo tu malo wha mole, whaaftai. Ia, au te pai atu i tapuainga, au whainga ruenga tutofi a le tua, whaafale le malu i se o tu malo vai maunga muamua, whaaftai au tō ngā ruenga mamana, ai mese au tō tārsanga, ia, o mawhai heo na mōpera usui le mawhana whana, ai mese o le tātou tu malo, i le manuia, wālawa whanau nei mātai au, ia mese o le loa loa o le tu malo. Whaaftai foi se o ta mawha le nganga, ia Bishop Tangaloa, whaaftai. Ia whamaru atu, o sausi vai, ona runga lue lea e kopo. Taingonga. Unga. Ia, paia lo tu malo, ia le fio lo fionga tau whabito, lo fionga le niu, ia mese o walo matua, whape foi ainga salvalasi, whalolonga, tui sa mau mai tuala, fio foi lo fionga ia tui rau pupu, tui soli i martei ali, a mese matua, whape foi whautautanga, ia wā maruta wā, maupu ia oe tui sa mau. Whape foi whafonganga, wailele, fio li, ia Samoa, te matavoi, ia mese tau whanga awha, mese foi maupu mana ngata iala, ia mese foi ia upu ia oe, le tamara no foa, martua no foa, whaper whautautanga, wā ia sale upolu. Ia se unu whangali, pa ia wale a fio la altama, whape foi tusunga tau wā,
mai se lo manuai ia fautautanga wā po le mangafa maupu ia oe sa leo polu. O pa ia o se matou tumalo whamalo whaftai la tau tapuainga. Whaftai au tau tarasanga. O te loa o lau tau tapuainga ma lau tau whiwhinga nei sui. O te loa wa mawhana whanai i whatu taunu ina o tiute. Ia wā lava le whainga malo i nei pai inga se fulu ma le malu. Whaftai le palemia ma le tato malo i le wala ulia o le nei whaitu malo e whaumaina ia whainga siwa o tato tutotas. Pe on mon mawina ia na mata mato au ngā siwa na to se lau. E o atu le aso na la sauni mai ai, wa wha se lau. Ai o mai nei whawhiwhianga, ua lima se lau le tu malo. Sa o mai o mai whesi siwa. Ai se a, o le tali whaaloalo lea e le wala o atu le malo. E o mai vai maunga momo, e whawhiwhia leanga o le popole. O le vai maunga lua, vai maunga lua, tolu ma le wha. A le o whai tātou vai maunga mo, sui o vai maunga. I le taualunga ina, o whawhiwhianga o tutotas. Ia ila i titia stupe, na e whaasfuru afi. Ia e whawhtai, ni palmia, ia ele o sis. Lo fionga whatafa, ia o le matai mai le mato tu malo. Na fionga wharatua, ia tu pea tu lau o suafa, ia whawhtai. Ai mesi wala malo le malo, o le mea nai mita le mato tu malo. O leo lo mato mafuta, maulu, Samoa. O la tau ave le whaamua, a wā lava le tātou whainga malo ma Samoa. Ia, whawhtai fo i mi stau talonga. Tu sai ma talonga, pe ona sila fia tātou tutotas. Se amu pini le mato au liki la kapi, ala uli. Se amu pini le mato au voli mai whangali. Se amu pini mato isi au basketball mai lauri. Oka le matango fie, o meu au sia le tu malo. No whai le mato au, tu isi vaenga isi nuu. Se samu pini me la to le kiwikiti ma le fusuanga. O mea nana mato le tau sineo a ia talonga. Lo whionga whongwhitalai, o nai mana onga i o se o tu malo whamole mole. Ia, o te loa wa umona whapepa atu i le tato tala whatupe taluai. Ia nao na whamatali atu lava. Nai mana onga i o whamole mole min stau ngā luenga. Ia, nai mato awala. Ia, wa omo lava vaenga peona taua. Ia, e tali tonu. Pasia tato tala tupe. Ia, o lea ua. Te malamalama o tonu lewa iai le tō whale o whionga le min stau ngā luenga. Ia, se mato nuu lauri. Ia, omo lava awala. Ia, mesi foi le tongo vai lele mwhangalei. Ia, mistao, soifua maloloina, o lea sa taua, sa latu tawa sisinga i le paenga taluai, i le Medical Center, e whai ai vaile le uta. Ia, o lea e whaatari lau whionga le mistao, soifua maloloina, whama mole se i sila i whai le vaenga, i le Medical Center, ia almato tu malo. Mana mea sosani i tato talingalu, whama mole mistao si o manga mpuna oa, ia, talingalu, ia wa whaina lava nga kai whale, o le neitu malo ona ua tui mai lava i ngalu. Ia malu atu ai ele whamau mole. Ia mesi foi o tatu ele tise, whaaftai le minsta, ia mesi foi o le polisili, o le wato e ola mo li, o le mato tu malo, ai paua lea, o le oso anga ma le, me alo iei maungai i mato tu malo, o mato i pongi saa lava, e alo fatu. Le te ua pese ta vare sui ma malu po sesi o le malo, ia na whaina le i pongi saa o le lau whanua. E minsta o talonga, ia le o watu mato talsanga, na ia la sosoani pe ona failo atu te le lau ta aro le lei ia ele mama e foi ni champini tato au te to fitu tolu to mai te mato tu malo mai vai le sa ta alo ai ia le foi o mana ia le sta longa le lau matu nei ia tasi foi le sui o le mato tu malo sa ta alo ai ai me so ta longa voli sa ta au ai foi le sui le mato tu malo lona winga ia le avanoa o le mo ai ni si manu sa moa a misi ni so talonga pe ona mol mawina le mato tu malo lo fiona ni sta talonga so swani a misi ni sta ele fanua fuanga fanua ia ele o tal sanga tuai fai se malata alo le mato tu malo le ngato talonga I fafo ia mata alonga I to tonu o faleta alo pe ona I motunga afa na lo fiona fo talai e tu sai malo avanoa le o watu tal sanga le mato tu malo fa mai so famta fa faiatu lo fiona tai o fono ia tu sai ma le fafoina o tatou fono e mes fo ia sui malu ia I pela lofo le atua malanga leila o fionga mes le fionga tai o malo le fionga palmia mes minista le foi tu ia lofo le atua fafulo so ifua ia walava le tau meina I ngalueng fai o le mota e mes tiu lo fenga ai I le ngate tono ainga
ia mesi o nuu mai kalesia e whapea le tātou malo. O se whamtalanga lea lau whengo whetalai whamaruru atu. O lea se tala ua sona lafo, po se upu foi le tauta mali i lau whawhonganga Samoa, a mesi lau whengo whetalai ia malu a vei fale. O le nau lava, ina ia manino, mamala malama lelei, ma ta upu peo ni tuina mai. Ia o se whamtalanga lea lau whenga, ia manuia le tātou aso, ia soifua mai ia manuia. Malo, a malo whaftai lau fionga le minsta o mtanga luenga o tupe maua. Lau pumoni le whaingo fia le mta whaio le mtanga luenga ilona ano liu, o le au ino mai o tātou tupe maua wa whaangai o ino le tamao a ingo le atunu. Whamalo lau fionga le Lautele. Ia whamalo foi le ofisa sili, o le mtanga luenga e maua ia e fōfō i le tōwhinga ia alofangia le tuarta i tainga o le mtanga luenga ia maua pēa loutou loto tele ia mawhisosoani ai i tūsai o le fionga i le minsta malo whaftai ia o tātou se e mai leisi mtanga luenga tele lea le malo ia o lona foi ano liu ma le mtawhai ai o le hau ina mai o tātou tupi mai le official duty tu atu le avanoa le o fionga le minsta tanga luenga tute. Lau fionga ele fong fitalai o le mauta. Mana tu ele to loa o muroa pe o te tu te whaitoa. Ai iai altel tonunga o e tu tasi lau o malelenga i le mauta. O lea e tu le loma. O wale alu whaivole, i tātou kāpeneta e masi fōle Palemene. Ile sue inga o le test o le drugs. Tau na lava le taimi e exercise ai, ma warm up. O le ala lea o le tautau le mau i lau fionga. O le mai tau atu to is full minute. I lea ngā fwoi se la unga e alu, wha muta e le lama. Ele o ngā fwoi se whātu saina se la unga le taimi nei e peo sta wale fwoi lele o palpa. Ai nā na tui malo fie lau fio. Pe mwhai o na tā pena mo le asa o tai au pe a pule rofa le tua e ulia. Ia o na sa alo le whau. Ia ma whaatino le la unga nei tu malo ma whalo lava. Ia malo whaftai saunoanga e lau fionga ni minsta. O mea lava e mwhai un tātou whai e whai unga fulsa. O lea pe atu sao lau mai tau atu peto e 8 minuti. Tātou o lo lei taimi malolo. Ia o le fau e sao noa tu sao wha moe ngai tātou test le nei aso. Ia e o ngā umame ona ilo le manatu. Wau ta lia lau whau tuanga. Ia ile nei aso. Sa uni le mai lau fionga le minsta o tiute i le aso a tae au, ia ona fola lo leo lo finangalo. Tu sa waenga na sao no, ia isu ima malu le maota. Ia ona iai lo le manatu, ia o le whai unga folea o le tātou ngā ruenga le nei aso. Taruai wa tātou taunu mai le whai unga taunu manga le nei aso, ua o vairu peina, sao noanga nisu sui, a o le atu watu le avanoe le aso a tae au, ma o le a whaapau fo le tātou ngā ruenga o le nei aso, i le nei taimi. E mamoli atu le whaamalo ma le whaaftai le paia o le Palemene o na lo outou ono sai ma le lava papali. Ma lo le usfono a e mai se i saunoanga le tātou ngā luenga. Whaaftai fori tapua inga sui o mta ngā luenga, whaalapo tonga tu maoti o le tātou malo, e mai se lava o nisi o le atunu o lo tātou mafuta pea. Whaamalo whaaftai le tapua. Mamori atu fōi whaaftai sa moa i lau tāpua inga. Whamanuia le atua i whaiva o tutoe o le ne yaso. Fia mamori fōi whaaftai au nanga i se ese o lau tautua ina Fonotaga le tātou Palemene i yaso uma mai le lava i yaso se i tau mai le ne yaso. Lau a fionga le komisina ma malu le malo, lau a fionga le komisina ma le pulenga au nanga tau tinei muum whaalavalave tutupu whafua sei le fesa, lau a fionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga luenga le malusianga wha tise, lau a fionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga luenga a le 2AP, le ala leo, lua api, lau a fionga le purisiri ma le au whainga luenga le cool line.
Whaftai tele mo au nanga i nei aso. Whaftai tau tua malo, whaftai tau tua Palemene. Ia whamanuia le tua ilo o tau wala wina. Ai toi whamanatu atu whamoe moe moa tātou test nei le uti. O le a whatino ino le motor tofi lau eti ale sanga. Ona so soa i lea mare talinga o lau tau sua i lea uli nei lava. Pe a mai a lea whamoe moe. A tātou te lei torpo, o te tārsanga atu suis fono mo whaasale le anga lima. Se e saunia se tālo e whai o ale tātou fono. Lo mātou tamai o i le langi. O e lava o le tamai tumu i le alofa ma le anga le lei. E mamau maulunga le mea o loe a fio ai. Ai wa tumu lava le langi ma le laro langi lo matango fie. O mātou wa fea le paia ma le mamalu o lau a fio le nei tu lao le aso. Se mātou fafo i atu le vi inga o le faaftai. O le whamanu o le whanetanga i lau a fio. Ono wai umare manuia le fono usu alo watunu o Samoa. Whaftai le anganga pa ia sa whaia le whaiva le taurongolongo, le whamanatu o le whapula. Tai mātou le mea au na mātou whaia. A wala vale manuia o sio mātou watunu. Whaftai la ngona manatu. E pou ma mati ai. Ia ma whau ai foi. Fuafuanga uma si o mātou watunu o Samoa. Te lo taime si ai foi la ngona maloa. Ai pangale lolo lava i le mea e ala ni musmusunga lo nganga pa ia. E te tele foi pesenga e matua lava i le o. O mātou whaiuina foi le mātou Fonotaga i le nei aso. Mātou te wala au mlea nganga o le loto maulalo i e au whamunianga i tupu mai o magutau e le nei lava mauta. Whamanuia fo i whaululunga mtanga luenga ese. Whamanuia fo i le whailautusi o le fono malani au whainga luenga. Whamanuia fo i Samoa o poto. Ia e sili au whamunianga ia Samoa o tapua i mai. Whamangalo i o mātou se ma leu mātou wole malao tua i suafa i Keriso. Amen. Mori atu whaftai lau fionga ni sta langlango mtanga luenga le Palemia marka peneta tu sau tātou tārsanga maulia. O te whasisi le atu a tolo pauneta o manga le fono au whai tula fono, se iau lia le aso fono tai au, i le tula iwa tau sfuru le tai au.